Agent 5-0! Napalabas, na-frame up when napabasol ni Leonardo apimatay kini Mr. Chan. Ano po nga ro dagiti pan nakabagitilintag ni Leonardo. Iti sa balya bangir, nagkita met dagiti agina a Faith ken Maya. Kastao na tiragsak ni Maya, gapo iti pan nakakita ken panangarakop na iti kakaiso ng anak na. Iti met pagtangan ni Bising, naklat daytoy iti pan nakakita na ken ni Maya ang nakaturog iti sofa. Inlawlawag ni Leonardo iti ikit na, no apay nga iti pagtangan na tinasawa babay. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Sige, dumngag ka Maya. Ibagak kan katiki na siya sinak. Kat kalpasan day ta. Tulungan nak. Kat tulungan kamat iti parikot na. Sige, paputokan mo ito! Unaan kayong! Maya! Karatingan niyo tumateo! Unay kan Maya, itilikod ti paglanta. Saan kayo abas na makasida? Ya sino man nyo magdang itiritaw. Matay. Leonardo! Unay na pan na kay Ranranana. Si kagayam ti mangilamlamang ka ni Maya. Saan kami na marigatan namang sapol ka? Sige, agsaw ka lang. Matay kay Dan! Karatingan ti pumanaw. Surutak da antigan Maya. Boss, amang nga mapalto ka na. Basig kayo amin na takrot. Boss! Kalatat nga ipaturong ti paltog ko. Ops! Nakatarayan ti kalaban. Kakadwa! Sawaran niyo ti unog ti balay. Dalasan niyo! Ito niyo! Boss! Ibaka mo kadagos na ito yung inspektor. Agkadwa da Leonardo kan Maya. Tunyaw! Nagdadal Leonardo ang tilikodan ti balay! Nagliblimas dan! Sige! Kamatan niyo ida! Leonardo, dandanita yun. Wenanti, nas ka na makaadayo tayo. Leonardo, kamkamatin da tayo. Talaga adi da tayo sardangan. Punterya ag tipilid tilugan da. Kita man no makamatan da kanipay. Sa dino da ito alugar, Leonardo. Kan akin kukuhay ti da ito yabalay. Balay ti kayam ko a police asset. Di kayo madanagan. Natalgad kayo dito. Leonardo, nasaan aga po kanyak? Saan kayo kumanay raman itiriribok iti biyag ko? Nakitak ti pan nakilaban mo itay, Leonardo. May saka Wan Maya. Isu ko matibagakan ka itay. May saag a police agent. Anya? Agpadata itan a biktima, Maya. Ano pendak matendag iti polis. Gaputan na pabasolak apim mata iti ganggan at ani Mr. Chan. Agtalinaid kayo lang dito. Sangwak ni Inspektor Rico Zamora. Zawaran nyo tintero syudad nyo. Saan paya nakadayo na chay? Sana siyak tiputbot niya ni Maya. At dandakas sa mapasama kay ti anak na. No agipulong karagiti kakadwa di mading aramid ko. Sir, amang ano dan na istorya na ka ni Leonardo? Isong aron doon narasan timang sapol kadakwada. Sakbaya maladaw ti amin to nyo. Tsaklay pagarob. At igayam asidag ti club ko ti pagnanadan ni Leonardo. Uray tayo bakit nga kinkuha iti bakery? Kat kadwa da Leonardo naglibas. Anya. Ulbod da dya bakit? Nagdamdamag akan kuha na nakita na ni Maya. Ngam inulbudan nakgayam. Nasaritam nagiti kakadwa. Nas ka napatayan tayo ni Leonardo. Amok,
nga adda mo nun may papalit ipang nakatayo ni Mr. Chan. Leonardo, agsubli akmat langit ayan ni Rico. Anya? Ang mga nanyapit aramidan na kan ka. At adadakas taramidan na kanya kung saan ako magparangkan ko na. Kan amang ano patayan na ti anak ko. Dahito iti may bagakan ka. Bawyag ta anak mo. Basta tulungan nakmat kontrakin ko na. Anya nga rod taramidag. Tumistigo ka iti korte kontrakin ni Inspektor Zamora. Ha? Saan ka di nga amom dagiti illegal nga ramid na? Juan, oray ti plano da pa ng patay ka ni Mr. Chan. Nangagko ti pa nagsarsarita da kini Tonyo. Kunakon kan. Sige. Una abaw yan ti anak mo. Kalpasan day ta. Aramidag ti amin. Tapno maripot ko ni Inspektor Rico Zamora. May mayat matlan wag subli akit ayan ni Rico. Diyak masigurado ti kasasaad ni Faith nga anak ko. Sige. Agtulag ta, Maya. Houston Rico, nasaksakitan ti Rupag. Apaya si Murot kay ti dahi Chaya lalaki ha. Saan na kasi murot kan kuha na? Imbabadak mo't ti kotse, idi kinamat na kami dagiti kakaduam. Adda ka din bagbagam may ti dahi dyan tao. Awan, anya kumangay ti bagakan kuha na. Pagsasao ka di, iti puno. Pagtiyanak ko ma. Manipolita. Addan mang bantay kan kay ti satino man napapanam. Anya. Sa maysa, adu ti agur oray kan ka-accustomer ti club. Rico, kumusta tanak ko? No saan ka pailaan nagsubli ditoy? Ang mga no danda ka sa napasama ka ni Faith. Talaga at demonyo ka, Rico. Demonyo ka! Oh. Saan ka pa yan na masakitan ni ti panang tungpaken ka? Oh, mas kamaya. Kaya't mo ti bumalas gasta ka rin. Tinapram ti rupag. Talaga pinarigat ko iti gusto tapnagnakan. Sir, imbaga na ka din sa din ti paglimlimangan ni Leonardo. Natangken ti ulo na. Di na kayat nga baga. Amok nga ulbudan laklang na jaya papay. Nawaya pa lang ni Leonardo itirwar, sir. Sit day jay ka nagiti plano yo. Awan ko mati parikot no naibalo din. Gaboy ti panang frame up ko ken kuana. Sir, paliwan nyo ang imbag ni Maya. Duang aldaw nagpukaw. Kan imposible nga imbabamot la dagos ni Leonardo iti igid ti kalsada. Kalpasan ti panang kamat mi kadakwada. Sir, no saan la napuntahan ti pilit ti kotse nagluganan mi. Nalabit ang napatay wano na tiliwmin ni Leonardo. Gusto ka tanyo. Ang mga nululbudan nakla ni Maya. Sir, kasi ti sigod, bantayan ti tunggal garaw day jay a babae. Nukas pangarigan ta na istoryanan ka ni Leonardo ti palimod nyo. Masaganaan tayo adagos. Saan ka mailasin na kitipuyot ni Inspektor? Kapoy tilangat kita. Nagwigag kita atitong kapo. Kan nagatidog na kiti paramas ka. Masitid ni Maya kanya. Sinya siya kasak na ito'y. At na nagsarita. Maya, amom ka din mo sa dino tayo ka na pa. Saan pa? Di
Di na kaya't ibaga kanya. Maya, ikaw ba't magdaw? Sipsiputan na ka lalaki ang nakatakil na yung abay kalita. At tulispay kami na. Insurok ba't yung ka? No kasanong aramatan nila. Tungkal agsamu kayo ng inspektor. Ikapin mo dahi tayo yung abay dito ni Stepana. Tala, umanaw ako tayo. Agpaliw ako madala. Hindi ka ba talaga? Saan ka abay-bayan? Sir, dayjayan ti lalaki akasarsarita ita ni Maya iti ulag tiglap. Nakatakder iti sang ti rito. Nagatitog tibuok na sakit parpasan. Dayjayan, sir. Napanan iti ayan ti kotse. Pagbuan-buan ti langana. Paliwan tayo pa ito niyo. Kabisadok nagiti customer asuki ni Maya. Kaparparo ang makita tayo taalalaki iti club ko. Apay ngay. Di matlagan daran ti kotse na. Itay pa'y anadlaw ko ti buyot ni Inspektor Zamora. Sang kakita na. Talaga anaingat ti panang bambantay dagi ni Maya. Nabatag niya ebidensya ti kasapula kita. Tapno madalosan tinagan ko. Ken maripot ko ti pudpud no apim matay ti ni Mr. Chan. Nasaya at tasimangpot kan ni Leonardo. Apa yan ti? Basaam da ito pagiwarnak. Oh, atoy. Diyos ko. Naibilang akong awanted. Kat adadakil agatad. When no reward ti asino man ama kay tudo kanya. Leonardo, kasano ka itan, Barok? Di kay madanagan nanti. Awanted takas nga ramid ko. Solbarek dati at kaso. Kat pagbayadag itinangina tinang frame up kanya. Leonardo, Ante, kinunakmet kada kayo asaan kayo arumrumwar di tinagpaknyan tayo. Aging gaasa anak ang makasangpat. napanak ngamin gimatang iti agas ko. Tasimro tiray umak. Imbilin nyo latta ko man itigayem ko. Ta isulagin tigimatang iti agas yo. Mapainak kan ko na, Barok. Kan mabutang akmat nga agawid ijay balay. Tamangan no agsubli dagiti buyot ni Rico. Limabasa kita iti bekiri. Nakarikop ante. Nasayaat. Talaga nga mumot di nagtalkak tar aramidan na. Tata Rico, apay ang tinakmatan sarsarong karan ni Mama. Iha. Makumikom ni mamam. Isungawan panawan namang sarong karkan ka. Anya? Sana ka din na napatagkan ko, Ana. Siyempre, napatag ka ng kuwana iya. Tata Rico, kaano ka di arumor dito'y balay mo? Kaya't ko ti mapan makiayayam iti ruwar. Agtalinayad ka pala dito balay. Samay sa awan ti ubing iti war. Sir, inawagan nakti para sa tayo. Nasaripat-patan da ka nun ni Leonardo iti sentro ti ili. Kanya pala nga ron ti ararambidon nyo. Mapan kayon, iti nakakitan. Kartingan nyo. Naka-full alert na kiti polis. Naskan ti panaganad ko. Tapno didak may lasin. Diyak matan makita ni Maya. Delikado ti kasasaad na. Amang ano pinagaramidan matan inspektor iti dagas. Mapana ko niti nang iparking ak iti kotse. Ingatom dagiti imam no di mo kaya't amalusok ti bangabangam. Naka, kartingam.
natipgar ka mata niya. Demonyo ka, Inspektor! Dinalatak nga Agent 540. Aday tigot ko. Wow! Nagkasrak mo dyan. Tasyakpay di pagtinagam. Huh? Parigatan ka pa ingaw muna. Sakpay apatayin ka! Adon na danong tilinaklam mo, ngam kabaalam palat tumangsin. Jak, impagharap, may saka nga itay ti kagimongan. Amok asikatipin matay ka ni Mr. Chan. Agent 540. Dakil akan tidak dikatuhati biyang ni Mr. Chan. Uray bagakan ka di amin. Awan matlagan di maramidam gaputa patayin kamatan. Inawagag dagiti dua pulis ngagpampantay di sangot di ridaw ni Mr. Chan di Hotel. Pinagmeriendak ida. Kalpasan na sinarag ko ni Mr. Chan. Pinaltugak. Babaen, silence sa pistol. Iso nga kararakan, Agent 540. Karno may lisyak, iti kaso. Patayin kan. Sana bale, pasin ka tinapapasol iti panakatay ni Mr. John. Anyo ti mapasama ka ni Leonardo, iti ima ni Inspektor Rico Zamora. Gagayem di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kendaytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.